I ja sam na pravdi Boga robio. Nisam otišao nikoga niti da obijam, niti da pljačkam, ništa. Danas govorimo o onima koje su svi zaboravili. Onima koji su bili hapšeni, zatvarani, mučeni u logorima, ali i onima koji se iz tih logora nikad nisu vratili. O ljudima koje je vlast 50. godina slala u rat, a onda ih nakon toga odbacila kao da nikad nisu ni postojali. Pored mene je gospodin Joksimović, čovjek koji je proveo 40 dana u logoru u Hrvatskoj, isključivo zbog toga što je Srbin. Možete li mi reći kako ste uopšte završili u logoru, ko vas je tamo poslao i da li ste bilo kome ikad naudili ili izvršili bilo kakvo krivično djelo? Što se tiče mog odlaska u Hrvatsku, to je bilo služenje vojnog roka JNA. Znači dobio sam poziv od države, napali su kasarnu i Kako ste završili u logoru? Jeste. Znači mi nismo napuštali kasarnu nigdje. Znači niste vršili nikakve ratne zločine, niste nikom naudili, niste nikom oduzeli život? Ne. Bila je zima, grijanje bilo nije, bilo je nekada se leži po patosima, neka i sad. Da li vam je Crna Gora, država čiji ste državljani, ikad ponudila neku odštetu? Ne. Da li je ikad stala uz vas? Da li vam je ikad rekao hvala? Da li vam je država Crna Gora ponudila posao nakon toga što ste na državnu inicijativu pošli u Hrvatsku da služite vojni rok? Ne, nisam nikad ni tražio. Znači, ni sad se ne bi oglasio. I ovo sad što radim, to je zato što sam pročitao da će Crna Gora da plaća ratnu tu odštetu i znači to mi je malo krivo jer ja sam na pravdi Boga robio. Nisam otišao nikoga niti da obijam, niti da pljačkam, ništa. Zatekao me vojni rok. U zajedničkoj državi? Jeste. Evo sad javno kažem, ako imaju bilo kakav dokaz, bilo što loše da sam uradio ružno, ja pristajem da provedem ostatak života u zatvoru kod njih. Samo neka dokažu bilo što. Danas smo svjedoci sramnog ponašanja države Crne Gore, koja ovih dana isplaćuje 17 miliona eura za hrvatske logoraše koji su se nalazili u logoru u Morinju. Ono što je važno istaći jeste u logoru Morinj niko nije izgubio svoj život i svi su se bezbjedno vratili svojim kućama. Sa druge strane, Srbi i Crnogorci iz Crne Gore koji su bili u logoru u Splitu, u Lori, su tverski mučeni, mnogi od njih su se vratili u kovčezima. A država Crna Gora okreće glavu od sopstvenih državljana. Crnogorci i Srbi u našoj zemlji su građani drugog reda. Ja se zahvaljujem tebi, brate, što si pričao na ovu temu, jer je ovo tema koja je užasno bolna i za vas, bivše logoraša, ali i naročito za porodice ubijenih mladića koji su izgubili svoj život samo zato što su bili Srbi. Ja ovim putem pozivam sve bivše logoraše, sve zatvorenike, sve porodice ubijenih vojnika u ratu u Hrvatskoj da nam se jave kako bi zajedno podnijeli zvaničnu inicijativu Skupštine Crne Gore da se isplati odšteta građanima naše zemlje koji su pošli na naređenje i instrukcije tadašnje vlasti na čijem čelu je bio Milo Đukanović. Ako treba, ići ćemo i do Strasbura, ali hoću da znaš i ti, brate, a i svi drugi, da ste vi naša braća, naši državljani, naši saborci i da najmanje što zaslužujete od ove zemlje jeste izvinjenje i zahvalnost. Nema pomirenja bez istine i nema budućnosti bez pravde. Slobodna Crna Gora je uz tebe, ali i uz sve one koji nam se budu javljali narednih dana. Mi nećemo okretati glavu, niti ćemo ćutati na ovu izdaju u režiji Ervina Ibrahimovića, Ranka Krivokapića i mnogih drugih koji su okrenuli svoju kapu čim su došli na vlast.